Милет телеканалында хаберлер студия Ділмасы Блакимова. Ассаляму алейкум. Вешімдіке дақаға бөлі мәлумат. Ярық заманымыз. Çok sağ olunuz Vladimir Vladimirovich. Kırımlılar sağ olsunlar. 6 yıl evvelsi Prezident Kırımға keçilген энергокопорның бірінші sırasını açtı. Cemaat tarafından tanılgan 5-ci Millet Minligi mükafatının gala konserti Ahmedjet'te geçti. Kırımның esas medeni tedbirine canlı koşulub. Çukurlar ile dolu maniyalı yol. Ne vaxtca bekleyeceğimiz bunun remontunu bilmeyeyim. Cankoy rayonda yaşayan köylülerinin yol meselesini gelecek senenin başında çözecekler. ФСБ қызметі Русияның уч регионы территориясында Украин махсус қызметлерінің истихбарат диверсион фаалиетini тоқтатты. Украин қавсыздық қызметінің агентлері яқаланды. ФСБ қызметінің малюматына көре, Украин истихбаратчылары Русияның стратегик жеттен мұймыслері ве нақлият инфраструктурасы объектлері ақында малюмат топлай ве еткізейділер. Тентеуф вақытында оларда қысқа салы ве автоматик силя емде шақси Қорчаланув вастылары тапалды. Бұл шейлер экспертизаға еткізілді. Тахминлерге көре, олар терактлар азырлайдылар. Бұл иш үшін 10 000 американ доллар ваде етілген еді. Патлав тертибатлары Русияде евелден сақланған еді. Агентлер қабатыны бойнуна алдылар. Сергей Аксенов ФСБ қызметіне бөлі иш үшін тешеккерлер білдірді. Bizim maxsus xizmetlerimiz Kırımны olğan tehlikelerden temelli qorçalaylar. Teröristler, diversantlar ve ekstremistlerinin hiçbir cinayetçilik maksatlarına yol verilmez. Bunun birge Ukrayn siyasetçileri komşu memleketinin reberlerinin beraber Kırımны sevgenleri hakkında daima laf satalar. Aslında ise onların sevgisi ve kaygıruvu terör ve diversiyalar teşkil etmek tırışıvlarında Kırımlılarga zarar getirmek maksadında ifade etili. Bander sevgisi mına boyledir. Kırım ondan 2014 sene kaçtı. Декабрьнің 15-ден 60 яштан бұйық қырымлылар үшін самоизоляция ләғу етілі. Ама оларының ковидтен ашаламақта сертификаты яда QR кодларыны олмалы. Бұндан да ғайры олар үшін жұмхурет ішінде имтиязлық қатнап қайтарыла. Бүтін дүнияның энергия пайлашмаға азыр олған яры Қырым шымды бұл объектив реаліктір. 6 ел evvelсе ise bu Kırımlılar için parlak gelecek hakkında arzu edi. 2015 senesi көзде ekstremistler Ukrayna'da energetik kamaçav teşkil ettiler. Sayılı aylardan son ise Kırım Ukrayn elektrikasız yaşap başladı. Aynı şu sene dekabrının 2'sinde Rusya Prezidenti Vladimir Putin Kırım energosistemasi Rusya'nın energosistemasi ile birleşivini başladı. Şu konu Kereç Boğaz'dan geçken energokoporunun birinci sırası işe koşuldu. Çok sağ olunuz Vladimir Vladimirovich. Kırımlılar sağ olsunlar. Тарихи энергетик көпірінің бірінші сырасы Қырымға 2015 сенесі декабрінің 2-сінде ішке қошылды. Бұл іш башланған сон ярмаданың ичкі генерация мен балары стабиль шекілде çalışуына имканлар пейда олды. Қырым тәтсілерінің мобиль газ турбина станцияларының күчі артты. Президенттің шу сөзлері жандан айтылған еді. Украина тарафындан тешкіл етілген Қырымның энерго қамачавы қайтарыла білмеген ноқталардан бірі. Işıksыз қалған қырымлылар ят электрикадан рет etmek керек қарарына келділер. Adamlar rica eteydiler. Hiçbir alda razı olmanız. Biz dayanarmız. Bizge Ukrayn elektroenergiya kerek degil. Sanki elektroenergiyanın milleti bar. Tap şu kadarga yetti. O zaman 6 yıl evvelsi energetik қамачав деп атылынған манияны еңув мүдетлері тейсюратlandырды. Rusya oz kudretini numayiş etті. Херсон vilayetinde elektrik hatlarının 4 ремесі bozulgan еді. Cinayetçiler adaletli cezalarını çekeler. Rusya Halkara Mahkeme idarelerine karşı davalar yolladı. İnsan bozulğanı akta, Kırımlılarga nizbetten genotsid akta tarif etti. Şimdi bu vesikalar mahkeme idarelerinde buluna. Buyuk yerden қыдадан kesilgen Kırım er vaqt tıştan kelgen elektrikada muhtaç edi. Şimdi Yarmada territoriyasında bir kaç buyuk elektrika yaratıcısı var. Balklava ve Tavriya stansiyaları. Onların umumi gücü 940 megawatt. Üçüncü gigant Sak TET stansiyası. O da 120 megawatt beriyem. Bu aerosistema Kuneş elektrostansiyalarının generaciyası birden deňişe. Her şey avaga bağlı.
Ағыр 2015 сене Қырымның ескі инфраструктурасыны яңыдан көчірмек үшін сілтем олды. Бұл ешімді де девам ете. Ама оз флагманлары да бар. Ахмежит районның кечек бір бадана көйінде мегаполисте олғаны кібі эпісі соқақлар ярықланacak. Кой шурасы бойле қарарға келді. Бұндан да ғайры ерлі бюджетке чоқ бергі қошыла. Сессияда эпысы мебусларнин берабер кой ерлешміміздің эпысы соқақларыны ярыштырмаға қарар алынған еді. Біз тамам бұнен оғрашамыз. Ярмадада Қырым татарлар топлу яшаған районларының қаранлық соқақларына да ярық урды. Ишлер сүргін етілген халқларға дестек чарелері ақында президентінің емірі черчевесінде алып барлам. Тек бір ел девамында 4 объекте ишлер екінленді. Бу Ахмезжит районның Мамақ, Ботке көйлерінде электрик йолақлар құрыжылығы. Екінленген құрыжылықның en бұйық объектлерінден бірі Сарайлық қият кой шурасында яны массивдір. Бұндан да ғайры, адамлар кефеде топлу яшаған массив. 2015 сенеден 18 сенеге же Қырым энергосистемасының құветі ДАКАФ адлы яңы подстанция құрыжылығы или артты. Эмде Симферопольская век камыш бурун подстанциялары модернизация етілгені тесір етті. Шымды Қырым электрикасы Мұхтар Олмақнен бірге регион профицит сайла. Бізім реберлеріміздің ве комшу девлет реберлерінің истегі иле, біз электроэнергияны тек Русияның қыта қысмына дегілде, атта Украинаға еткізе білер едік. Украина бұл электроэнергияда пек мұқтач. Көпірнің бірінші сырасы Қырымға 250 мегаватт күч берді. Екіншісі 2 аптадан сон ішке қошылды. Ярмаданың темелі ихтияжылары келечек елінің байрінде темин етілді. О вақыт 4-ші сыра чалышы башлады. Кубаньдан Қырымға бір тарафлы чапрас 2018 сененің апрель айында кечмішке далды. Яқарлық ве энергетика назерлігі системаны айры шекілде, яғни изоляция етілген тарзда тестлерде сынамаға эмир берді. Қырым ярмадасының энергетик хавсызлығы темин етлігі вазифесі муафақиятлі бежерілген сон бұл меселе чезілді. Алиме Мустафаева, Тарас Брезицкий, Эрвина Миралиев, Рамазан Аливапов, Милет Ичун. ФАПлар құрылмасы, амбулаториялар ве медениет евлерінің тамираты Қырымда халық программасының әмелге кечірілігі девам ете, бөлі етіп, кой ерлері көз өгінде деніші жүрчі ве Құрман районларында насыл денішмелер беклегені қында нөбеттік келіп қамас. Қызыл шерет кесілді енді кейфиетлі Тибет әлеміне йол ачық. Жүрчі районының ормана жекөйінде тек бір ел ішінде модуль ФАП тікленілді. До этого мы работали. Bundan evvel biz eski binada çalışaydık. O jartı edi. Daima tamirat geçirdik. Munda ise bakam her şey yangi texnologiyalar boyunca. Evvelері Владимир Ковальчук тебе yardım almak için rayon merkezine katnaydı. Endi bu kıyınlıklar geçmişte kalacak. Biz hepimiz bu vakıaga pek kuvanamız. Nihayet bizde böyle acayip FAP peyda oldu. Biz bu vaqta çoxtan berli arz eteydik. Bugün Kırım'da halk programmasına kırsetilmegen içtimai obyektler yok. Vesiha mesken yerlerde gражданлардың tekliflerinden tizildi ve sonra prezident iştirak etken hakimiyet firkasının oturuşuvunda tasdıklandı. Amelge geçirilivinin müddeti 5 yıl. Jurchi rayonu Muni koyunun hekimler ambulatoriyasında her şey da endi başlana. 40 yıl evvelsi kurulgan binada kapital tamirat geçirili. Şimdi kurucular tabanlarını betonyen töşeyler ve binanın beti sıcaklık katının kaplana. İşler bir ay evvelsi başlandı. Сейчас мы укрепили здание. Şimdi bir binanı pekittik. Onun ok tarafı boyunca işler alıp baramız. Dekabr 25'ine kadar binanı eksploatatsiyaga tolusinen tapşırmaga niyetlenemiz. Koy pek tez inkişaf ete. Bunen bir vaqıtta Muni koyunda medeniyet evi tamir etili. Proyektinin fiyatı 27 milyondan ziyade ruble. Bu federal büdjetten ayrılgan paralar. İşler iki basamakta alıp barıla 2019 sene binanın ok tarafı ve damı tamir etildi. Pencere kapıları dönüştürüldü. Bir yıldan son sana yanartıldı. Gerekli donatma satın alındı. Вы знаете, местные жители... Білесізмі, ерлі сәкенлер клуб açılуыны пек чоқ бекледілер. Мұны декабрнен 20-сінде біз оны açарымыз деп белейміз. Ерларнен, ойынларнен. Бізге бүтін Жүрчи районundan bu dilberlikni көрмеге келерлер. Geçmişini bilmegen milletinin geleceği de yok değiller. Bu sözler er vaqt aktual kala. Құрман rayonunun Taşlı Kıpçak köyünde çok beklenilgen rekonstruksiyadan son 51. ordunun askerlerine bağışlanған memorial abide açıldı. Cenk seneleri bu yerge yaralanған askerlerini getirediler. Мы не трогали сам памятник, он как бы... Biz abideni tiymedik. Tek biraz abadanlaştırdık. Amma stela kurduk. Onun üstünde adlar yazılacak. Şimdi bu yerde komulgenler hakkında araştırıluf işleri alıp barılacak.
барыла. Мында 51-нче армияның 400-ге якын аскері ята. Абиде 6 метрлік 4 көше стелы шекілінде тікленілді. Она аскер эйкели қошула. Аскер эллерінде автоматны сықып тута. Стеллада демірдің йылдыз веязы. Элі бірінші ортының аскерлеріне тешекүр еле жедатлар. Родился, вырос и живу. Курманда доғдым, остым, вешімді де яшайым. Мен үшін бұл мемориал пек муим. Мен енді айтқан едім. Евленгенде бұл ерге чечеклер қойған едім. Менің оғлым да, торыным да бұл ерге кележеклер. Реставрацияға 2 миллиондан зияде рубль айырылды. Мемориалны тахминен 7 ай девамында тәртіпке кетірділер. Очень хорошо, что практически Бұтын Қырым бойынша муниципаль құрылышларда бұл иш ойле тізілген ки, олған абиделер иш олмадым яқшы алда тұтыла. Бұл пек яқшы. Әлбетте, реконструкция ве янартув бойынша вақтында иш алып барыла. Қырым акиметі енді Қырымда эпіс абиделер ғайыртан тікленілігі проектлеріні азырлай. Келечек сене майысының 9-ында бұл стелада қараманлардың яна адлары пейда olacak. Bu insanlar bizim tınç yaşayışımız için canlarını feda ettiler. Ayşe Şulakova, Sivile Memetova, Akim Bekirov, Millet için Jurchi rayonu. Cemaat tarafından tanılған 5-ci Millet Menligi mükafatının gala konserti Ahmedjet'te geçti. 10 nominatsiyada galip çıkanları Devlet Akademik Muzikal Teatrının sanasında takdirlediler. O yerde muhbirimiz Lenuza Bursiyetova çalışa. Lenuza, tesüratlar nasıl? Her şey nasıl geçti? Алейкум селям Эльмас. Концертымыз sonuna келді. Енді ise EPSA ғалиплер мүкафатларını алдылар. Мұсафирлерimiz арасында Cumhuriyetimizдің içki siyaseti Malumat ve Alaka Naziri Mikhail Афанасьев bulundu. Келіңіз, оны dinleyik. хочется сказать большое спасибо. Тешкілятчыларға тешекурлер білдірмеге істейім. Бүгін біз ең яқшыларны алғышладық. Бір саада бұйық ғалибелерге ерішкенлерні. Оларның бірі үшін бұл да ұзын yolның башыдыр. Ел-елдан иштиракчыларның сайысы арта. Бұл сене 13.000 адам oldu. Тедбірнің келечегі parlaq. Eminim, bizim Cumhuriyetimizde istidatlı adamlar pek çok ve bu büyük gururdur. Bu noktada mende EPSA Malumat, Elmas, sana söz. Sağ ol Lenuza, biz ise devam etemiz. Çukurlar ile tolu maniyalı yol Jankoy rayonu Dürmen koyunun sakinleri olarını çoktan rahatsızlagan mesele çözülüvene yardım sorap muhaririyetimizge müracaat ettiler. Yıl-yıldan yollarını vaziyeti muşkulleşi ama meselenin çözülüp yolu bar. Tamirat gelecek senenin başına planlaştırıldı. Bu mevzunu Davut Çakhalov öğrendi. 30 yıl devamında bu koyunun yolları fena alğa keldiler. Nasıl sokakını alsaq da, birinden sanki maniyalar yolağından kıbı keçesin. Yağanaklar vaxtında yol bütünley batakka çevirile. Zamir Raipov tuğanlarını karşılamakka temelden hazırlana. Torunlar kese çizmak kıdıramıların ayağına giydirmiyor. Torunlarım şehirde oturup bize keseler çizmek kadar bir. Kışta yürümeyen çaresi yok. Rızna çizmadan yürüyemiz. Kaloş rızna çizmek. Kıştaki ayakkabımız kaloşla çizmek. Ne vaktice bekleyeceğimiz bunun remontunu bilmeyeyim. Sakinlerden avtomobilleri de tülekege oğratıla. Olarını sık tamir eteler. Bunun esas sebebi yolda olgan kapkanlar, yani çukurlar ve balçık. Periodogunu yılda 2 kere remont yapam ben. Çukurlara düşüyor. Tabi Özbekistan'dan gelen cartı maaşına yağın salmaya çaremiz yok. Gakşı bunda подветкасы өксекче, çukurlar pek düğmeyin. Yılda 2 kere remonta düşeriz. Dürmen koyunu alıp gelgen trassa yakşı aldı. Koyunun içindeki yollar ise temelden temir etiluvunu talap eti. Jankoy rayonunun memuriyetinde vaziyet tezden denişecek dep haber ettiler. Endi municipalitetinin yol ağını düzetmekke hazırlık keti. 2022 sene tamir etilecek sokaklarının cedveli tızıldı. Birinciler sırasında bu cedvelge Krımska sokağı körsetildi. Onun umumi uzunluğu 2 kilometreden ziyade. Memuriyette anlattılar ki, birinci olarak içtimai cihetten muhim obyektlerge alıp bargan yollar tamir etilecek. Yani ambulatoriyaga ve poliklinikalarga, mektep ve bala bakçalarına. Bundan da gayrı mektep avtobusu katnagan marşrut birinci nevbette. Bu kapital tamirat olacak. Yani bu yanı yol kaplamasını, asfalt döşülevini, piyadeler yolçukları kurulması nazarda tutula. Bundan gayrı proyekt boyunca balalar için durak pavilyonu kurulacak ve ışıkını aks ettirgen yol sızıkları çizilecek.
Умумен районда 20 мескен ноқтада 25 автомобиль yollar тамир етілігі планлаштырылды. Дүрмен көйінде ішлер 2022 сененің бірінші кварталында башланacak. Егер сіз ағыр вазиеттен чықмаға чаре тапмасаңыз, ве енді чоқ бір ерге мұражат етіп нетиже көрмеген олсаңыз, бізге язын ве телефон ачын. Телефон номерамызны ве электрон адресімізні экранларыңызда көресіз. Ондан да башқа мұражатларыңызны иштимай ағларымыздаки сайфелерімізде беклейміз. Дауд Чахалов, Алим Сейдалиев, Миллет Ичун, Джанкой районы. Эмек Корыловы Зиманевей телекелер Февзи Якубов адына Қырым Ойындеслік педагогика университетінде бөлестерлівалы элми-амели конференция кечті. Ишчиракчелер Эмек Корчалановы сасында дайыр актуальцияларны музакере еттілер. КПУ университетінде тамам бу сада чалышқажақ мутихасыслар азырланалар. Наши выпускники работают. Bizim mezunlarımız Kırım iqtisadiyetinin keniş sahasında, emde Cumhuriyetten tış yerlerde çalışalar. Kırım Cumhuriyetinin hakimiyeti sağ olsun. Kafedramız yaxşı donatıldı. Zemanevi texnologik donatmalarımız var. Şunun için devirnen bir adımlayımız. Emde studentlik arasında bu konferensiyanın meraklanğanlarının sayısı artması da kuvandıra. Көн мевзусында Эмек кодексінде денешмелер эмек шартлары ве кефиеті елештірілігі онайтлы иш мұйты яратылывыдыр. Я считаю, глубоко убежден. Менімже, bu mevzu hakkında daima söz yürsetmek gerek. Bu haqta mütehassıslar, hakimiyet organları aytmak gerek. Şu cümleden munisipalitetler, profsayuzlar ve kayıt etmek isterim ki, emek korçalanıvı boyunca episi sualler Kırım Cumhuriyetinde 2014 sene kanunlarına göre tızıldı. Эмек Корыловы boyunca böyle emek yazılı konferensiya Cumhuriyette ilk sefer keçti. Tedbirde Rusiyanın çeşit regionlarından spikerler iştirak ettiler. Teşkilatçı olarak Kırım'ın Müstakil Profsoyuzları Federasyası çıktı. 2021 год Кырымның Мустақил профсоюзлары Федерациясының президиумы чықарған қарарға көре 2021 сене Эмек Корчалановы елы оларақ илан етілді. Ве ел девамында профсоюзлар оз иштимаи ортақлары нен акимиет органлары векілерінен берабер чешет тедбірлер кечірділер. Бұл семинарлар ве түгерек масалар ерде бір меселе бақылды. Иш бұйыржы хадимлерге иш үшін хавсыз шарайт яратмақ бұржылу. Çalışkanlarının жаныны ве сақлығыны сақламақ зарур. Шымды кедақаға бұл хаберлерінің епседі. Хайырлы ақшамлар.